Pozdrav dragi moji, dobrodošli u novi video. Večeras pravimo picu. I ovdje sam već pripremila, tu sam znači stavila 2 šolje brašna, 2 male kaškice šećera, ovoliki, 2 male kaškice šećera, oko 1 kaškicu soli i 2 kaškice germi, suhe germi. Ovdje sam pripremila toplu vodu, 180 ml tople vode i sada ćemo da zakuhamo tijesto. Prvo ću sve fino ovo da izmiješam. Tako. I dodajemo 180 ml tople vode. Ovdje imam 180 ml tople vode i sada ću to fino da dodam i da umjesim tijesto za picu. Kada smo skoro pomjesili tijesto, dodat ćemo malo maslinovog ulja, čisto malo kao 1 kaškicu i utrljat ćemo tijesto. I onda ćemo staviti da nam tijesto nadolazi fino. Ovako, podijelili smo tijesto na 2 jufke, sada ćemo fino da razvaljamo sa flagijom. Jufku smo fino rastanjili. Sada ćemo da izbockamo sa viljuškom. Ako želite možete da napravite rubove pice, ja na ovoj neću, na idućoj ću probati da napravim. Sada ćemo da stavimo sos. Kada smo premazali sa sosom, dodajemo sir, malo sira, zatim dodajemo kolutiće kao salame i suđuke, ja ne znam šta je ovo, mislim da je kao suđuka nešto. Ovdje se zove pepperoni. I zatim dodajemo opet sira odnosno malo. Ovo je pepperoni pizza, znači samo pepperoni i sir i sos naravno. Ne stavljamo više ništa drugo. I ide na pečenje oko 15 minuta.
Peći ćemo u zagrijanoj liniji na 200 stepeni. I to je to. Naša pizza je spremna za pečenje.